телеканалында хабарлар студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Вешімдікі дақаға бөлі мәлімат. Кечірмеге ақлары жоқ. Давайте так. Onun için noyabrның sonuna kadar vaqt берем. Ama son obyekt 100% hazır olmak gerek. Куйбышев адына мейданының ве азбарларының абадынлаштырма işlerine нокта қойылмалы. Doğruluk 98%. Тесты будут использовать. Тестлерні әркез қоланаbilecek. Şimdi öyle zaman keldi olarını tek tibiyette dekildi em musafirhanelerde, balabakçalarında, mekteplerde. Қырым Русияда бірінші olarak COVID-19 анықлаған экспресс тестлерні işlep çıkaracak. Ордуда қызметке hazır. Мен torunum Alexander Nesterenko'ны озғарам, қасевет етем ағлайым, ama bu куванч көз яшлары. Қырымда көзлік аскерлікке Желпетов компаниясы devam ете. Қырымда Русияның деге регионларында olған АКБ октябрның 30-дан 7 ноябрге қадар ратлық күнлері элан етілді. Айлықлар сақланып қаланacak. Bu haqda өзінің ijtimoiy ағларындaki sayfelerinde Sergey Aksyonov bildirdi. Безусловно, это будет мониториться и со стороны муниципальных. Elbette bu municipal teşkilatlar, Kırım'ın kurort ve turizm vezirligi ve diğer vezirlikler tarafından da teşkirilecek. Çünkü bu şimdi esas vazifemiz. Ve aynı zamanda hem yerli sakinlerge, hem musafirlerge, bütün çare ve sınırlanuvlarga anlayışlı davranmalarına çağıramız. Çünkü bütün tedbirler sizin sağlığınızı saklap kalmağa yönetilgen. Ondan da başka Cumhuriyetimizde oktyabrның 25-ден restoran, kafe, bar, aşhane, food court, klub, diskoteka, spa salonlarını, fitness merkezler, teatr, kitapxane, muzeylerini ziyaret etmek için QR-kod sistemasi көрсетіле. 65 yaşından büyük olan Kırımlılar ise hayat ya da sağlıklarına tehlike olmagan evlerinden çıkmamak gerekler. Kırım yolbaşçısının bunun bağlı Emir Hakimiyetinin resmi saytında neşir olungan. Sergey Aksyonov da vaksinasiya geçmegenlerini onu tezce yaptırmağa ve böylelikle koronavirus tehlikesinde kurtarmağa çıkardı. Devlet başı bu kararının esas maksadlarını açık aydın bildirdi. Vatandaşlarının hayat ve sağlıklarını maksimal şekilde korumak, epidemiyanın yanı dalgasını düşürmektir. Bu maksadlarga yetmek için hepimizge mesuliyetli, sabırlı ve tertipli olmak gerek. Herkesge ısrarla rica etem. Bu körsetilgen sınırlıklarını anlan. Rahatlık günleri tabiat alanında kutlevi tedbirlerden ya da diğer regionlarga ketmekten vazgeçin. Adamların azca alakada bulunun ve bütün epidemiolog tehlikesizlik kaidelerine riayet etin. Olar yengil ve herkesge belli. Noyabrның sonuna kadar Kuybuşev adına meydanını eksploatatsiyaga көрсетmek керек. Более avalyana Kırımның vitse-premieri Yuriy Gatsanyuk mesken kommunal hocalıklarının problemaları ve infrastrukturalar lehalarının yerine getirilmesi boyunca muşaverede devamında berdi. Hatırlatan meydanın abadanlaştırılması boyunca işler 20 oktyabrga kadar bitirilmek gerek edi. Da keçken hafta Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov bu müddetke işler bitirilgecegeni aqta şübhelegen edi ve şehir başına vazifesini becermegeni için tenbiye çıkaracağını aytkan edi. Ondan da başka noyabrның 15-ne kadar azbardaki tamir işleri bitirilmek gerek. Linuza Bursiyetova tafsilatlı были. Kuybuşeva meydanının uzun tamirаты hakkında tek tembel Ahmedjitli eşitmedi galiba. Dengişmeler ebet kubandıra ama olar vaxtında yapılmak gerek. Şehirliler, ayniqsa esli başlılar böyle kuruculuktan endi yoruldular. 80 yaşlı Valentina Lyukova tek 20%-ga kore. Bu yol boyunca er kun katnamağa mecbur. Мало того, что на рынок, Тек базарға дегіл поликлиникаға іштемей қоруф мәселелеріне бармаға мечбурым. Иш дешет. Ашық кечмеге мүмкін олғанына да Аллаха шүкір. Мында адамлар аяқларыны сындырған еділер. Бұ не вақыт бітежек? Шehirlilerni tek bu sual rahatsızlay. Тыш қызметчі ise объекттeki işini tezleştirdi. Aleyha boyunca meydanlarda piyadeler aleyası, rahatlık zonası ve kuru şadırvan peyda olacak. Суфағы келген ер bu yerden suvны шадырванларға ve суvarmak için alacağımız. Артында шадырванның конструкциясы тура, bu ise сув için kuyu. Abadanlaştırma işleri oktyabrның 20-sinde bitirilmek gerek edi. Ama müddetini keni keçirmege gerek oldu.
в связи с задержкой. Донатмаларны вақытында кетірмеділер. Mesela ışık sütunları tek obırısı kun keldi. Ve sonunacı jıyılmağın, yani episi kerek şeyleri yok. Şadırvanlar için nasoslar ise tek 24'üne gelecek. Son çalıştırma işlerini geçirmege gerek olacak. Dış hizmetçi işlerini bitirmek için de 2 hafta sonra. Qırымның премьер-везірі Юрий Гацанюк мәселені аңлап, тапшырма мудетіні кечірді, амма бұл сон кекересі. Просил, выезжал туда министр. Анда kuruculuk veziri bargan edi. Mağa esabat bergende bütün gerekli donatmalar daha yok dedi. Onun için noyabrның sonuna kadar vakit berem. Ama son obyekt 100% hazır olmak gerek. Qırымның пайтақтында 17 азбарның да бадынлаштырылмасы девам ете. Двор нам благоустроили, а Бізге азбарны абаданлаштыралар, чечеклерны есе өзіміз сачтық. Скемледе отырып кейф алмақ үшін. Татьяна Градовская вейматы залки соқағының да бір қач сакина азбарларының абаданлаштырылма лейхасына өзлері тізделер. Енді ішлерге қадар ве олардан соң олған теңішмелеріні теңіштірмек қала. зоны отдыха, лавочки, сурна. Енді бізде қалдырымлар, ратлық ерлері, скемлелер дүлбер, чамашыр еплері яны. Бізім азбарны, себебіні білмейм, ама бірінші бітірділер. Бірінші оларақ ышықларны кечірділер. Еркез бегене. Яқынларда бойлы азбарларының сайысы чоқлашачақ. 17 азбардан 13-ның тамиры біте ята. Тыш қызметчілер мұдетлеріне етте яталар, динамика бар. Mesela şimdi Белакуна соқағында шлер фаль шекілде алып барыла. Тыш қызметші инсафсыз олғанындан оны деңіштірділер. Şimdi bu yerде яңы ішчілер çalışа яқын арада олар яңы асфальт қояжақлар. Қырым пайтақтының бұтын азбар тамиратлары ноябрьның 15-не екінленежек. Ленуза Бурсиитова, Артур Чалый, Миллет үшін. Қырымда бір бұчық ай ішінде коронавирус ве дегер юқыжы хасталықларына анықлаған экспресс-тестлерінің истисалына башлайжақлар. Cumhuriyetimiz devleti birinci böyle testlerini sanayi mikazda işlep çıkaracak region olacak. Test yardımıyla adamda olğan infeksiyonu 3 dakika içinde tapmağa mümkün olacak. İstisalıyla bağlı vesika Kırım'ın Vezirler Şurası'nda imzaladı. Bu testlернің doğruluğu yüksek 98%-ға жет testlерні erkez kullanabilecek. Şimdi öyle zaman keldi olarını tek tibiyete degildi em musafirhanelerde, balabakçalarında, mekteplerde işletecekler. Ekspres testlerinin istisalı Kırım'da yanı iş yerlerini açmağa imkan yaratacak. Bu leykağa yardımcı yarım milyard rublege kadar akça ayrılacak. Kırım'da çeşit yuqıcı hastalıklarının anıklanması için gerek olacak testler işlep çıkarılaydı. Şimdi keyfiyet nezareti peyda oldu. Kırım memuriyeti bu testlerde emin olmak gerek. Kırım'da oktyabrның 25-ден turistler için koşma COVID sınırlanuvları көрсетілі. Cumhuriyetinin resmi saytında neşir etilgen vesikağa göre musafirhanelerde, otel ve pansionatlarda tek vaksinasiyada sertifikatının ya da QR kodunun olmasının yaşamağa kirmege mümkün. Ondan da başka yerleştirilicilerge neticesi menfi olgan PCR test takta kağıtını talap etmelerini tavsiye edeler. Безусловно, это будет мониториться и со стороны муниципальных. Elbette bu municipal teşkilatlar, Kırım'ın kurort ve turizm vezirligi ve diğer vezirlikler tarafından da teşkirilecek. Çünkü bu şimdi esas vazifemiz. Ve aynı zamanda hem yerli sakinlerge, hem musafirlerge, bütün çare ve sınırlanuvlarga anlayışlı davranmalarına çağıramız. Çünkü bütün tedbirler sizin sağlığınızı saklap kalmağa yönetilgen. Ахмеджетте Kırım yolbaşçısının meslihatçısı Ervin Musayev'nin kabulxanasını açtılar. Vatandaşlarına Gagarina sokağı 19. ev adresi boyunca kabul edecekler. Meselelerinin çözülmesine municipal, cumhuriyet ve federal hakimiyetini celp edecekler. Birinci vakit kabul salı ve cuma akşamı günleri akşam saat 5:30'dan 7'ge kadar geçirilecek. Adamlar gelip müracaat edebilirler. Ariza kaldırmaları mümkün. Hatta Cumhuriyet yolbaşçısının adına. Problemalarga göre biz meselelerini çözeceğiz. Krımskaya Roza kasabasının ve Uç Bakça Kooperativinin sakinleri magistral su borusundaki kaza sebebinden 5 gün devamında susuz kaldılar. Bu kazanı mütehassıslar tez vakit içinde yok etmeye tırışırlar. Şimdiki vakitte yerli sakinler için suyunu maşinalarda taşıyırlar. Tafsilatlarına Alime Mustafayeva öğrendi. Suvnen maşına kele ve yerli sakinler o şişelerini suvnen böyle şekilde dolduralar.
Бойле ал энди 5 күнден берлі девам ете. Кым машинада, кым арабасынен келе. Су алмақ үшін невбет тізіле. Зория Расько Мира соқағында яшай. Хаста омыр арқадашны сусыз бақмаға пек қиын. Не фақаджы эпсағыр шешелерні озу көтермеге мечбур. Вода мне хватает только... Бу сув тех хастаны бақмаға весавут юлмаға еті. Бу біріншіден, екіншіден ісе озон ярдымнен ашай. Мен шымды пек қиналам. Эркун сабаса 9:30-дан ақшам 7-ге центральная соқағына сув машиналары келе. Қазаида марталарда исе вода Крыма ширкетінің техника ве мутехасыслары çalışмақта. Материал, на котором произошли... Қазайы ішлер алып барылған материалының жайылмасыны тоқтатмаға істейміз. Ама мальземе ағыр, уникаль. Бұ жам композитлі борулар. Оларны Акмерджит водоканалының баласына қойған еділер. Башқа бойле борулар бір ерде yok, тек мында қойылған еді. Абонентлерні башқа бағларға кечіреміз. Борулар пек ескірді венді тамир етіліп оламайжақлар мутехасыслар. Оларны яңы боруларға деңіштірейжеклер. Біз сув боруларыны қазаға ұғрахан дамартларыны кескенде о yol түбінде деп патланғаныны біргедік. Оның үшін ішлер мында девамлы олажақ. Біз шымды сіздің арқаныздаки дамартаны кесежеміз. Сон челік малземесіне деніштіреміз. Ве полиэтилен борысына қошажамыз. Мен білесім әнді ақшамға қадар яны сув борысына ішлетіп бақармыз. Мутехасысларның айтқанына көре енді октябрьның 22-сіне сабаға қадар сув ерлі сәкелердің кранларына кележек. Сув борысының умуми реконструкциясы 2022 сененің федераль мақсадлы программасына көрсетілді. Бұл ішлерге 400 миллион рубле айрылacak. Алиме Мустафаева, Артур Чалый, Миллет Ичун. Русияның знание адлы жеметіні президент Владимир Путин навалесы бойынша зиманеви рақами платформада çalıştырылдылар. Бұл программаның ең белі лейхаларындан бұры бұтын девлетте кечірілген ақылы автолар лейхасы дарона қырымлылар да қошылды. Он бір спикер Вернадский адына Қырым Федераль университетінің студентлеріні için чешет лекциялар азырладылар. İştirakçiler үч күн içinde мувафақиет иш адамларына, медиа қызметлерінің реберлеріні, бизнес-тренерлеріні ве санат эрбапларының чықышларыны dinleyecekler. Это тоже очень важно, потому что это та компетенция, Бу да пек муим, чунки біз бу компетенцияны бүгін gençlerге бермеге истередік. Қырым студенттеріне, олар иш адамлары олажақ мы, yok мы, о пек муим. Келечекте бірі оз yolunu sayılacak. Білгілер алма имканы ise, университет ве elbette знание жемейеті бере. Бұзылған аша айтмалары, сынған электрик алетлері ве суны аз басымнен ақмасы бөлі онайтсызлықларнен Бақчасарай райондаки ғавыр койның сакинлері раст келмеге мечбурлар. Себеп электриканың ақсап берілмесін дедір. Проблеманы яваш-яваш чезелер, меселя язда yüksek вольт ағыларының тамиратына башланған еділер. Тавсилатлар левхамызда. Ишық дайыма сөндірілгені үшін 2019 тенесі алынған яны бұздолап бұзылды. Бұрда янасын алмаға мечбур олдық. Бұл масфарларны бізге кім қайтарacak? Бойле пландан тыш масрафлар сакинлерге ағырлық ете. Галина Савельева ғавыр койының дігер сакинлері кебі бұл проблеманы чезмек үшін бір чоқмы селерге барған еді. Әр вақыт ішік сөндіріле берілгені үшін электрик алетлер бұзылмасын деп, да стабилизатор алмаға мечбур олдық. Язның башында мында yüksek вольт ағларының тамиры башланған еді. Арамат көйіндегі подстанциядан бұйық Озенбаш көйіне қадар яңы ақ чекілежек. Шымды бұ иш үшін қошма теремелер ерлештірілер. Оларның сайысы 115-ке етежек. Тамират ішлері кечірілген вақытта сакинлерге ұшықларны сондырелер. Işık olmasa su da yok. Bir problem артындан да bir kaç danesini ketire. Hem kızdırmamız, hem suvumuz episi elektrik nasostan çalışa. Bizde tek ışıkны söndürmeyler. Bizni tolu hayattan marum eteler. Mında gaz yok. Sakinlerini aşaytmalarını alıp koymağa çareleri yok. Çünkü saklamağa yerleri yok. Buzdolaplarını hatta koymaylar. Çünkü ışık bir vakit olmay. Resnin nevbetçilik kısmına telefon açtık. Olar tamir işleri dep ayttılar. Bekleniz, her şey plan boyunca keti. Sakinler acele bağga da telefon açtılar. Mına bekleyimiz. Problema elbette çözülecek. Ama ne vakit onu kimseye aytmay.
Крымэнерго муэссесінде эске ағылар пек феналда оларны деңіштірмей керек деп айттылар. Егер тамир ішлері башланмаған олса, көйлерде электрика ичде олмас еді. Шымды ішлер кең шекілде алып барыла, көйлер дағлық ішінде ерлеше. Яңа ағны чекмек үшін башта тереклерні кесіп чықмақ керек. Қошма тіремелер электрикнен аромат, ғавыр, бағатыр, махульдур, татар осман ве бұйықозден баш көйлеріні темин етежек. Яңы теллер іссе телукесізлікні юкселтежек. Бойлы тамират айтылған көйлерге берілежек. Электриканың кейфіні көтережек. Веяны мескен ерлерні қошмаға имкан бережек. Ішлерінің чоқысы әнді япылды әркун бөліклерде екі бригада мұтықасыз чалыша, yüksek вольтлы ағларының тамирны декабрь айында екунлемеге планлаштыралар. Егер сіз ағыр вазиеттен чықмаға чаре тапмасаңыз, ве әнді чоқ бір ерге мұражат етіп нетиже көрмеген олсаңыз, бізге язың ве телефон ачың. Телефон номерамызны ве электрон адресімізні экранларыңызда көресіз. Ондан да башқа мұражатларыңызны іштимай ағларымыздаки сайфелерімізде беклейміз. Ленуза Барсеитова, Севиля Меметова, Максим Голубев, Милетычон, Бахчисарай района. Жанкой районындаки эко фапның капиталь тамиратына 9,5 миллион рублеге қадар пара масраф етежеклер. Ескі бинаны бұрынжы сара тұрған сағлық сақлақ мөсеселеріні тамир етмек региональ программасы бойынша яналатажақлар. Бөлелікнен ерлі сәкенлер тебе ярдым алмақ үшін қомшы көйлерге бармаға мечбур олмайжақлар. Капиталь тамират қайда кечірілген вене севеде олғаны мұхбирымыз тариф етежек. Жанкой районындаки бек қазы көнде ерлешкен фапта Құрыжы Крем Ахмедов бірер плитка қоям. Мында да 60-жы сенелері құрылған тебиет ноқтасыны тамир етелер. Әрбір көйде мұнабле фаплар олса да, біздің халқымыз қиналмаса, бүгінгі күнде көресіз не шарайтта, не мәселелер, не те скорый медициналар әр вақытта, как говорится, успевать олмайлар. Бір тараптан мұнабле япқанларымыз bizim ballarımızga, torunlarımızga, geleceklerine hepsine, как говорится, yardım olacak. Фапны сентябрь айында тамир еті башладылар. Электрик ве су ағлары чекілген. Бинаның ок тарафы аман-аман азыр. 4 миллион рублейлік ішлер бітей ата. Койде 6 соқақ китапхане кой клубы бар. Мында 500 адам яшай. Бу немсе жанкой кою. Ама ерлі сәкелер түбі ярдым алмақ үшін 6 километр ұзақлықта ерлешкен Рощина кой юртына қатнайлар. Яда евге фельдшерны чағырталар. Тібет ноқтасының капиталь тамирына башладылар. Электрик алетлерінің сесі чокуч гурультысы ерде тақталар ве қорыжылық чоплюгі. Тамирның бірінші қысымы bu демонтаж ішлері. Енді ескі қапларны чықардылар ве табанны чезділер. Гипсокартон закручивается. Гипсокартонны ерлештіреміз София сычақлық системасыны ясайжамыз. Ве bu ішлерінің эпсі бір аптада içinde бітежек. Мен белесем вақытында бітірежеміз. Көресіз мы дамны енді қапаттық. Етіштірерік деп түшінем. Фапның тамиріне 5,5 миллион рублей айрылған объектіні ноябрінің соңына тапшырмаға планлаштыралар. В Жанкойском районе проходит масштаб. Жанкой районында сағлық сақлав сасының балабан модернизациясы кечірілі. Бір қач программа чалыша. Оларның бірісі бірінші сырада тұрған мәселерінің янылатмасы адлылейха. Оның черчевесінде бір қачдане капиталь тамират кечірілі. Mesela немсет Жанкой, Бекқазы, Ақсүрік, Қонрат ве Бородино көйлеріндегі фельдшер-акушер ноқталары кыба. Бұ елі девлет сағлық сақлав муэссеселерні федераль стандартларға етіштірме мақсадынен модернизация адлы мудириет программасы черчевесінде ішке 6 тібет ноқтасы тұшырылды. 2022 сенесі иседа 5 эким амбулаториясы ве 15 дане фап азыр олачақ. Алиме Мустафаева, Сабина Дениева, Артур Чалый, Милетычун, Жанкой районы. Русия, Азербайджан, Улуватан Ченка қында хал хатырасы неселер бағы. Бөле серлева алтында Ахмеджетте төгерек маса кечті, анда девлетіміздің чешіт субъектлерінден келген милли медени мұтаретлерінің темсілжілері іштірак етті. Тедбірінің эсас мақсады Улуватан Ченкақта умуми хатыраны сақлап қалмақ. Тарихна дегер башта язмаға имкан бермемек ве генч неселге 1941-45 сенелері ақта ақиқатны анлақмақтыр. Пек актуаль мевзу, чоқ адам сеслене. Вебу бірлікні, миллетлер ара мұнасибетлеріні қавилештірген адымдыр. О күч бірлікте олғаныны анлата. Бөле тедбірлер Қырымға девлетіміздің деге регионларындан ilmi академик толупларғанан темсілжелеріні желп етмеге имкан бере.
и мы можем сюда приехать и... Biz sözlerimizde resmi şekilsiz kelip Rusiyanın en genç subyekti nasıl inkişaf etkenini hakimiyet, cemaatçılık ve milli muhtariyetler arasında bağ nasıl kurulganını anlay bilemiz. Men bu meselede tecrübeli adam olarak Kırım şimdi Rusiyanın en inkişaf etken regionu demege isteyim. Kırımda közlük askerlikке jelp etüv devam etti. O dekabrının 31'inde yekünlenecek vatanına askerlik borcunu 18'den 27 yaşına kadar gençler bermege azır. Bu yılının askerlikке çağırıvının ayrıla ve toplanuf noktalarında nasıl kavetke karşı çareleri bakıla eken cevaplar Susana Sadıkovanın lefkasında. Çoxusu gençler için orduda hizmet etuf, bu kariyera kurma şansı ya da ailevi anya nedir? Eldar Sayflayev babasının izinden ketmege karar aldı. Men Kezlevde Tibbiyet Kolejinde okudum, orduga çağırıldım çünkü bu yolni bir erkek geçmek gerek degen fikirdem. O cesurlik ve mesuliyet beri. Oğlanlarga soy soplары da kol tutmağa keldi. Men torunum Aleksandr Nesterenkani ozgaram, kasevet etem ağlayım ama bu kuvanç göz yaşları hizmeti yengil keçkenini isteyim. Askerlikке jelp etuvning sırası sadeveyinde yıllarca sılangandır. Gençke jelpname berili, o tibbi ve psikologik komissiya geçi. Sonuna jeton bank kartası ve en asası asker urbası ayrıla. Onun sırasına kunluk urba, kurtka, kepka ve mahsus ayaklar kiri. Oğlanlar cesur ve güçlü olmağa deniz ya da yalı ordunda hizmet etmege arzu eteler. Ogde en tedbiri bar. Arbiceler namzetlerge çeşit ordu sıralarında olgan talaplarga uymağa yardım eteler. Pandemiya sebebinden askerlerinin çoxusu yarımdada hizmet etmege kalacak. Esas dikkat sanitar çölüküsüzlükке ayrıla. Maksat COVID ve diğer mevsim hastalıklarının tarqalmasına yol koymamaktır. Военкоматларда маскалар, тестлер, sıcak ölçücü ve antiseptikler yeterli. Bir yanı kelgen asker PCR test geçmeli. Также созданы барьерные... Bizde baryer tedbirler keçirli. Birinci test rayonda tibbi komissiya o'tkende yapıla. İkincisi bugün orduga ketmezden evvel oldu. Ondan da başka orduga barıp turken son askerlerine 2 haftalık karantin bekley. Karantinde kun sıcakları ölçenilecek, son ise test, karantin bitken son ise vaksinasiya. Президентның әміріне көре ордуға 127 bin asker jelp etilecek. Çağırу компаниясы октябрьнің 1-інде башлап, yılның sonuna devam edecek. Susana Sadıkova, Dmitriy Nizavoy, Millet üçün. Şimdiki dakika bu haberlerden hepsi. Hayırlı akşamlar.